Hetna Belap Kuki channel Thusoh Lahkhom ngai ho zo sei na bot oni khopa tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lahkhom hu anangai khom kit ta hote Tuni December ni sim som ni lakhat ni hu a vanoi ti so chum le any time sa kon Thusoh ke Lahkhom phabem ho bangsi la gem nei ta thil su khat jan hin India gamsung Rajasthan state na Joypur muna gari kita tu akon may kong anong zain mi som lakhat ni Thina ato ovin adang tampi song hatein anamachang ove Thilso hi Joypur Jaisamal highway koma petrol pamuna jinglam nidan ngale minute som thum vela na sohin truck ni anakita tu akon may kong kipanchun petrol pama kinga CNG te well tankal chu anala amatjia tankel a thaw adima chu gimnei ta na po za hi ekiti Thilso achun mi som lakhat ta may kong hata chun anakaliin mi som thum na lita may ka mahapu in loi khat chu adin u anasalhe in hi chule amun vel akinga gari som li lam mezin akasen hi well tankal po za azia may kawle aku kitung chu gamla ta akon in mu pha in e ekiti Rajasthan Chief Minister Banjalal Sharma in kisu khana nei hospital am ho vilna nezin chule Thina to ho chunga zong alung hem hu na thu aphong do e Thilso ja Thina to le kisu khana nei in sumi te anga panpina adol ta pi ding in kitip na zong ana nezin hi hiche Thilso to kiman in mo po na nei hon holchil na ana even hi Sri Lankan Navy den Rohingya refugees zakhatlani ta chu tui pi chunga ngamat na konglen betlo ta ahung kitol ho chu anhu do ove Rohingya mi ho chu Sri Lankan salam tui pi chung Indian Ocean hopsunga achi sa Thursday ni ho chu anamu do u ahin chapang som ni langa pan ami zakhatlani hi ve kiti refugee ho chu hu do na ane utol han in gamsung solam kongkaimun Trinkomale muna anavekol ovin netlacha donding angai choho api na bana medical checkup zong bol pe bin hi hamla paw ki za ma tona ha samsin kupem galzam muslim ho chun hoi lai gam le mun azot ku no ham ti het chin the hinai poi akiti het the kha chu Myanmar gam sung 2021 kuma pat ha ta ang ko se masang pe apat Rohingya muslim te chunga hi hum halna mehim chung khat Chona ding a kilomlo ta ain chil ha pilzing uchu an hitai hiti zia chu Rohingya asanga simho hin socha na the hi phole tia kinai pi Bangladesh Aheloute Malaysia Indonesia gamho vel hunding hi politia ngamat kong bitlo ho ta jing a song kito ji uchu hi tu chunga chale achi sa 2022 kuma ngamat na kong ingam hata ahin ho pa Sri Lankan chan ahin pha zo theina hi huipi gupi le cyclone ha ja hi chana gamla hi hungso do uhidin akisejin hi chule nailam cha achu Myanmar gamsunga Rohingya tek ke bol na hi UN in genocide case chan ahi tia anaphondo sauzong ahi Achi sani ho pabap sunga Ukraine te Western gam ho apiu mizar ho mangcha a Russia gam sunga chemical plant chenna residential apartment diplomatic missions le infrastructure ho anakap kum uwa chole mehem zugo walam phalbi damlaiza gan theita a khosat naw to kemanin Russia in apula anan Ukraine capital Kiev khopi ake alampi mizar in anakap kum ove Russia tele thuna achun Kinchal hypersonic le Iskander ballistic missile gate lamjong anamang uvin hi hupi sung muntam pi akap se utokilhan in themzel namun hospital le chenamun ho apon chan atong khaso hel in hi Ukraine ten kibulu na achun Russia te misar ngata akap la zovin asejun hi Moscow untupon abol na abulu na chi Ukraine in Western gamho na piu long range misar ho amanji uwa le thu na le gi na to gom a kibol hi ati boina atha be ahung so sangkin hin aba sa chu Russian President Vladimir Putin in Western gamho defense capabilities ho chunga chona don bu na nei ahin Kiev pi ading a manna lin ta hlut lo be in hi kidona zia thilaman na sanjing tolhan in vanoi chamnat gamho akon in ki ho to na uma chamna sem to hin ding in nge na omsing e Israeli supporting West Bank le Gaza Strip sunga operation anachil ha pinawa Palestine mi tampin machan na ato ovetin Palestinian Authority hona say ove West Bank kaiza Iranian Lebanon ho to kimatna nei galgu bol ho pansa namun a elstrike anachil ha pinawa mi gumin thina ato ovin chule Gaza muna zombom anahi nawa mi som thumlam in thina ato ovin say ove
Israel sapaiten German kamsunga mun poi mota adiaw infrastructure ti chu thau khol na mun hole kol phemei wa khol pi ho buluna anei zon hicha achun milham ko injong thina atu e ale thu nan German a kon hauthi galgu bol hon Israel kamsunga Tel Aviv khupi misara bolu uvin ana phongdo ove kidona achil ha jingwang in alang khana Gaza kamsunga him kham am do na ding ki hona zong achil ha jing in hi Manipur government in Kuki-Zo council kejek kiti kiloi khom na ampon lamka district kiti zong Manipur a ampoi ti a asai janin kejek shin dom bot na nei in kiloi khom na hong ki patdal le Kuki-Zo mi pi in ki ho na avel a hinai zo wa hong ki sem kiloi khom na hitin hilchit na ak nei e Janha khaikho kangte information secretary kejek mina kiso press release khatin asaina kejek himi pi in tha ezat ham khat sai khom na hinai zo wa officer ta October nisim somla khat 2024 ni ho a lamka a hong ki phot do hi ati General Body Meeting masapenchu December nisim get ni khochun as molnom Sadar Hills kangpo pi a nanai uve hichi kiloi khom na hin Kuki-Zo sunga tribe le impi ho azao so ke 18 jong kejek press release chun asai in hi kejek hi Kuki-Zo cha te dinga common political platform hina to ke to a Kuki-Zo te dinga politics thu sai khom na ding le am ho ngai chan ho non na ding a kisim hi tin kejek statement chun asai e Kuki-Zo cha te dinga ki vai po na sai khom na le highest decision making body ahin Kangshil hinam sunga kilung khatna chuandan tu cha le khanto na ding ana tong dinga ki sim hi tinjong asai in hi Kuki-Zo cha te dinga ki vai po ne le Tutana sangpen a hi bangin tribe zo si a president let member thumdang che hichi council member a zo hi chule district frontier organization zo si a kun palai Aheloute thaleng kila a hi member kila adan like kisimdan structural vetna kizek shi hi mizo se hu inclusive like Kuki-Zo cha te dinga thunai pena a hi tin jong press release chin a say a meitei ho lamkaina Manipur government in lungthim thu ta a holchil na na ya hitabang keloi khom na ampoi ti a sai hi that mo umlo helding a hitin jong asai in hi chule kejek shi headquarter e lamka hi district ahile ahilo ki sai poi meitei hon Manipur phai cham sung kanglai pak ti a khyal thaile lamka ti a ki sai ipidianga kidota thei ham tin jang do na ne in hi embarrassing lamkaina khatchang vai hom na dictatorial governance meitei Manipur government in Kuki-Zo mi te o me thip ding agot jing hi Kuki-Zo kangsho in na satain adam e chule Manipur government national like local media hokom a kejek si Thusoh loading a hit ti hit mi pin alhanda government khat bolding a hit poi tin jong asai e North East India a kun galgu bol Myanmar a pansa thingnoi hon Manipur boina me kong la a thau asun jing zewa boina mi thailo ahlasom hlako langchi la hitin security officer hon asai uve news agency Reuters in military le police officer ko chule politician le Myanmar a thingnoi lam kai ho a ki ho pinawa Myanmar a pansa North East a kun galgu bol ho Manipur boina a zaw hidan u ki hedo a hi hichi thingnoi ho hi man cha hoi ta ne hivin November ha sungsi azomi somni la intina atu ahidan report jin say e hichi ho ki mai to pidi in center in CAPF sang som gup le sang sigilang akoi hidan report jin say in hi thingnoi mi tam se in crime chum de in kai le don khamna thei a ki ve apung e kum som masanga thingnoi kana su thim ho chu tu hin atha ben ong hat ki vetin 2017 to 2020 sung deputy chief minister anahi chule DGP zong anahi jumnam joy kumar in SAA loi khat hi Myanmar a kon hung lu ding ki go hivin loi khat Manipur hung lu zong om taitin Manipur DGP anahi why joy kumar in SAA security officer Belap Saidan in meitei thingnoi ho hi Myanmar a military junta ho to pangkhom hi ve kadal sang ni vel Myanmar Seging division sunga pansa hi ve tin report jin SAA meitei thingnoi ho hin Northern Myanmar Seging Kachin le Chin area a anti junta pro democracy force People's Defense Force kele PDF kele Kuki National Army Burma kene bi ho adau hi alangkhana Kuki ho an Kachin thingnoi ho ata sot win wa state a kon in mancha azong ki cho azing uve
Myanmar military ho ke thu pina in Meitei thingnoi group habam in Myanmar sunga kem akihon ove ahinla tu hin hichukem ho akon chun akithe chet novin tam ta Manipur anulut kin ovetin Chin National Front Vice Chairman hilson'in say e Burmese Army ho to ke tho in ke ho CNF chunga operation achil ha pi vetin hilson'in say in hi ningkum sungchun Meitei thingnoi zakhat vel Myanmar border a India sapai hon aman ovin tu kum in Geneva lang aman kin ove hichiphat sung in kuki thingnoi som nga vel akimando 18 report chun say e chule sang khat la zanga ver Myanmar kun Meitei hon Manipur ahin pu lutan akisay in alangkhana kuki hon meithal sang nilang ahin pu lutan report chun say be in hi hichi meithal ho bana hi Meitei hon government meithal sang ngalang akichom ova kuki hon sang khat vel akichom u hi tu chana government meithal kichom ginumu kit hi sang ni vel hidin in report chun say in hi kaila don tilo kani label na akon in zong meithal chona sum kimu ahitin report chin say in hi kani lai hi thing hanga hi ahilla akisim na processing hi phaitama zong hi lo a na tang hi koizat timong ampon zat chomchoma kon jong hi the hi amho hi meithal choi hon aven u hi tin IGNTUR Political Science Department na Assistant Professional Homen Thangjam in asay in hi hichi kani label na ding a sumto do hi ko hi Hetna jing nila hi tin asay be in hi dunya ding in Thusoh hi chan in akichai ta Thusoh tha imu ki ka ovin na bon mang phalu chibe